IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naideklararen ti state of calamity iti syudad ti Batak iti malimkalman gapo iti napasamak ana indaklan nga uram iti malimkalman ket nagisayang katda ti special session iti Batak City Hall tapto irikasta ket makita ken maadal ana laing ti napasamak nga uram aglalo ket milyonen ti perdisyon iti lugar iti panagsarita ni Fire Senior Inspector Henrich Godoy City Fire Marshal iti syudad ti Batak ket ditoy nga agtultuloy tinaunagpay nga investigasyon mainag iti daytoy. Going na po yung investigation natin, yung mga investigator natin is nandun na sa scene, and we are conducting mapping doon sa nakitaan kung saan area nagsimula yung fire, and based doon sa mga statement ng mga nakakita doon sa kung saan unang nagsimula yung sunog. Andun po yung mga fire investigator natin, sir, for we conduct of a thorough investigation. At magkukuha kami ng mga evidence doon. Ongoing na yung evidence tagging. Kukuha kami ng evidence for the arson lab to be ipapa-examine po namin yung mga natin, makukuhang evidence doon sa area. Ditoy ang nagyaman ti BFP Batak karagiti amin at timbulong tapto masabsiban ti apoy kaskuma kada Vice Mayor Carlos Varinas iti syudad Tilawag ken ti JTC Malls Fire Brigade ang nagapupay iti Vigan City. We would like to thank yung mga responders po natin from different cities and municipalities like yung Lawag City po, Bagara, Bintar, Sarat, Pasukin, Burgos, San Nicolas, Paway, Batot, Purimao, Banadingras, Marcos, Ili, and Titik. At nag-respond din po yung sa JTC, sir, from Bigan. And our fire volunteer, yung Parinas Fire Rescue. And yung sa water district po natin, nagpadala po sila ng yung dalawang tanker po nila. And yung sa tanker po ng Batak po, yung sa atin po sa market po. Kabayatan na dagiti negosyante ket nagpeso iti mismo Bagsakan Center iti syudad ti Batak tapto irikasta ket isu ti paglakwanda. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.